Kambet isa lahe. Ngancit biskit besilak. Adi. Karena bang. Ya mesiang lain mak to. Sus lain deh. Dalakin ang biskit besilak. Mesiat teh. So aja li apa? Nakip ngate bam-bam dapat si paket lu. Kabarem lay deh. Tinadakat kau masalah mukang trik. Ate mentate. Apes pelat kecil iu. Kamu bisa apa tidak iu deh, tunda gitu. Hei, tidak iu deh. Jadi bab mana ni pada? Ini dah ngilang normal betul kan? Dari songkai benar ngilang bit lang mah. Coba. Bisa tenang Mana nggak? pada? Kamu metrik deh bisa salam pas stasiun nama. Yang. Tapi om nana. Yang menjur kata Jiong cuma. Menjurah. Kamu cuma kok lang bicara bisa. Kok main minggu bis? Tengah. Di tengah baru. Sakali mulai. Ini yang siap. Kopinya. Beli ni yang jangan boleh. Ambil baru ni. Ini ya coba sedikit. Kagasnya. Oh, aneh. Situ. Yes, bitnya. Madu. Ka biscuit ni ka buskit ni ka so. Ka biscuit. Buskit. Biscuit. Biscuit. Buskit. Biscuit basilak tu. Ngap. Siapa nak bertanya ini? Miyo. Namanya miyo kejurap. Buskit. Kadai ka price na. Price apa? Kecil. Bukan tu kecil. Oh, di takadaw na kecil. Kecil nga naman biscuit le. Badan sa kadur jamu hanya le. Ano kala persisyapan ni. Nggak kenal biscuit batu buskit. Biskuit tu berapa tu dukan. Betul. Marigold tu de biskuit. Tamang kok bam Biskuit tu babam biscuit basilak biskuit ba